Habari rafiki yangu, leo nimeona nikuletea habari njema. Mwanadamu anazaliwa kwa siku moja, mwanadamu anaweza akapenda kwa siku moja, lakini mwanadamu huyo huyo anaweza akabadilika kwa siku moja, lakini nikukumbusha mwanadamu huyo huyo anaweza akafa kwa siku moja. Kwa hiyo maisha yetu ya leo, maisha yetu ya siku moja yanaamua maisha ya kesho na maisha yetu kwa ujumla. Sikia nikwambie, kitabu cha Isaya sura ya kwanza mstari wa 18, Biblia inasema, aya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, nitazigeuza kuwa kama theluji. Kuna mahali anasema zitakuwa kama sufu, maana yake ni nyeupe. Haijalishi umefanya dhambi kiasi gani, haijalishi umekuwa mbaya kiasi gani, lakini siku moja inaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Ukimpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, atabadilisha kabisa maisha yako. Na Biblia inasema, tazama ya kale yamekwisha, nayo yamekuwa mapya. Utafanyika kiumbe kipya, kiumbe ambacho kitakuwa kimefuta zile historia za zamani. Mungu akubariki sana, na nakushauri mpokee Yesu. Utabadilika na utakuwa umefanya maamuzi mazuri ambayo hautakuja kujutia kwenye maisha yako yote. Yesu ni njia na kimbilio la kweli. Mungu akubariki sana.